Assalomu alaykum. Musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, kimdaki yuk bo'lsa, olib kelaveringizlar. Sklatimiz ham qarib yarim qoldi. Inshaalloh tez kunlar ichida chiqib ketamiz. O'zlarimiz ham olib kelyapmiz. Kimdaki yuk bo'lsa, telefon qilib murojaat qilaveringizlar. Agar mashinalaring yo'q bo'lsa, dastavkasi bepul. Dastavka o'zimiz qilamiz. Бачоки да бор дошта боше. Овардан гирейна скалатам қариб омад. Насиб бошам қарибиё иншаллоh меброем мерем. Хидмоем овардай судем борора. Иншаллоh қарибиёда меброем мерем. Aka-ukalar, agar kimda mashin yo'q bo'lsa, o'zimiz dastavka qilamiz, bepul dastavkamiz. Adresimiz Lesnaya 13A. Бачо, агар ки да мошин надошта боше, dastavкашам мекунем. Адресомо город Обнинск, улица Лесная А, 13. Кадимда бор дошта боше, ҳамин номерода занг задан гире. Хидмот dastavка мекунем. Ҳаматонда барои кор уракне бачо занг занед, бор дошта боше.